Bibog yun sa Bisaya gyud. Bibog yun sa Bisaya gyud. Mga ka-BG, ano yan ang atong mga mananaw sa bonggang giveaways BG from January 19 to 21 gikan sa Miyerkules hangtod Biyernes. Ano yan ang mananaw taga Danau City, Cebu. Congrats nga to kan Joyce Parcon Poras, Evelyn Tanyada taga Bayabas, Cagayan de Oro, Lord Delis Larino taga Cebu, Melody Sarsate taga Kauswagan, Cagayan de Oro, Loreme Wagas taga Cebu, si Ashley Jane Yahara, Malaybalay City, Bukidnon, Elmer Rupio taga Carmen, Cagayan de Oro, Jocelyn Mabano, Camadbaran City, Florifel Larino taga Cebu City, Maria Ronation taga Alay, Manolo Portich, Bukidnon, Clinton John Sakay taga Initaw, Misamis Oriental, o si Evelyn Seston taga Butuan City. Congratulations from BG! Saya yun! Usan sa diri sa Bibog yun! Mga bonggang giveaways winner sa Android tablet. Congratulations! BG! 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 Bibog yun sa Bisaya gyud. Bibog yun sa Bisaya gyud.